با پیدا نمودن قهرمانی برنامه نوبتیمون این لحظه مهمون خانواده شما هستیم. السلام علیکم تماشاگران عزیز، این برنامه نوبتی افتخار است پیشنهاد شما. اطمینان دارم باز اطراف یکی از جوانی موفق، یکی از خواننده موفق که البته در سبقت‌های سطح شهری و جمهوریوی و حتی بین‌المللی اشتراک نموده است و موفقیت‌های بی‌نظیر را به دست آورده است. البته برای شما قصه خواهیم کرد. من اطمینان دارم که این صحبت ما با دیگر خوانندگان یک درس خواهد بود، یک خوب تکانی خواهد بود برای ادامه تحصیل خوب در مؤسسه و اشتراک در برنامه منبع افتخار. تماشاگران عزیز، بعد از چند لحظه ما قهرمان برنامه نوبتی رو معرفی میکنیم. با شبکه بهارستان بمانید. بینندگان عزیز، قهرمان برنامه نوبتی ما خواننده سال در آزمون شهری در سال 2023 و اشتراکچی یک چند سبقت‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی عبدالرحیم سنگینوف. السلام علیکم. السلام علیکم. بسیار خوش آمدید به تلویزیونی بهارستان با برنامه افتخار. من باور دارم که البته از دستاوردهای خود قصه میکنید برای ما. یک صحبت بسیار جالب با شما در ادامه برنامه خواهیم داشت. تشکر زیاد. اولا می‌خواستم خود را معرفی کنم. من سنگینوف عبدالرحیم، خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالای قد در شهر دوشنبه میباشم. چقدری که در بالا قید کردیم در طول تحصیل در سالهای آخر در یک چند آزمون و المپیادهای شهری جمهوری و اینچنین بین‌المللی اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتم. سلام باشید. می‌خواستم بفهمم عبدالرحیم شما بیشتر به کدام فن توجه دارید؟ از کدام فن در سبقت‌ها شما اشتراک نمودید؟ از کودکی من بسیارتر به فن‌های دقیق، یعنی فن‌های متماتیکا و اینفرماتیکا، یعنی تکنولوژی اطلاعاتی بسیار ذوق داشتم و از خردی یک مثال حل کنی و مسئله حل کنی برای من بسیار شوق‌آور بود. بله، و همین یک شوق من بعداً به شوق من به فن تکنولوژی اطلاعاتی گذشت. و شما بیشتر در سبقت‌ها از روی همین فن اشتراک نمودید؟ بله درست، در همه آزمون‌ها در از فن‌های متماتیکا و تکنولوژی اطلاعاتی اشتراک کردم. بله، سلام باشید. خب غیر از فن تکنولوژی اطلاعاتی باز به کدام فن‌ها توجه دارید؟ بیشتر کوشش میکنید که در همون فن موفق باشید؟ اینچنین با آموختن زبان‌ها بسیار وقتی خود را جدا می‌نمایم. با دو زبان خارجی، زبان روسی و زبان انگلیسی آزادانه صحبت می‌نمایم. در امتحان بین‌المللی توفل که سطح دانش زبان انگلیسی را در سطح بین‌المللی می‌سنجد، از 120 حال 96 حال را به دست آوردم. بله، سلام باشید. اطراف این دستاوردهای شما البته در هفته برنامه هم صحبت می‌شویم و من می‌خواستم که خود و مؤسسه خود رو با ду زبانی که гуфтед که خوب می‌دونید معرفی بکنید. درباره تحصیلتون، درباره خوانشتون با زبان روسی و انگلیسی معلومات دید و тамошобинам. Я уже в течение 3 лет я учусь в лицее для одаренных детей в городе Душанбе. С малых лет, то есть с 1 класса, я учился в 5 разных школах республики. Сперва первые 5 лет учебы я обучался в городе Худжанде, потом мы переехали в Душанбе, и я продолжил свою учебу тут. Я учился в 5 разных школах республики, и могу с уверенностью сказать, что наш лицей – это самая лучшая школа и по учебе, и по поведению, и по всем параметрам это самая лучшая школа, потому что у нас здесь очень хороший учительский коллектив, все образованные, хорошие учителя, которые всегда готовы помочь и поддержать нас. И я думаю, что мои достижения – это результат упорных трудов всех учителей, конечно, в первую очередь директора школы и всех остальных моих одноклассников и друзей. Салам, что вы английский? In our school, we study the STEM subjects like math, geometry, biology, chemistry, and physics in English. So this helped me to enhance my English language knowledge to this level. And I know that the reason why I took the first place in the Bondoni Jahandoni contest is one reason is in our school we studied these subjects in English, and it helped me. It was easy for me. دستاوردهایی که ما در نزد خود داریم، هر کدام این دستاوردها دیپلم و سپاسنامه و اون چیزی که هست با یک زحمت و با یک تلاش به دست آمده است و بی زحمت و بی تلاش واقعا نمیتوان چنین دیپلم و چنین دستاوردها رو به دست آورد. اطراف اشتراک قهرمانی برنامه در سبقت‌های سطح شهری و جمهوریوی و بین‌المللی چگونه که ما اطلاع داریم شما خواننده سال در سال 2023 گردیدید و این آزمون شهری بود که واقعا هم من فکر میکنم خوانندگان زیادی اشتراک کردن از مؤسسه های گوناگون و شما توانستید که مقام اول رو به دست بیارید. از اشتراکتون در همین آزمون سطح شهری بگویید کدام زینه ها رو شما گذشتید و سزاوار مقام اول گشتید در همین آزمون سطح شهری؟ اولا باید قید کنیم که همه سالا آزمون شهری خواننده سال با دستگیری به واسطه محترم
шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Амалӣ баргузор мегардад ва ҳамасола дар рӯзи пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистони шаҳри Душанбе ҷамъбаст мегардад. ин озмун аз се даври иборат аст, яъне даври мактабӣ, даври шаҳрӣ ва даври ноҳиявӣ ва даври шаҳрӣ мебошад. дар даври мактабии озмун сазовари ҷои аввал гаштам, яъне дар миқёси мактаб баргузор гардид ва ҳама талабагон иштирок кардам ва аз байни онҳо ман ҷои аввалро ба даст овардам ва ба даври ноҳиявӣ роҳхат ёфтам. Ва инчунин дар даври ноҳиявӣ низ аз ҳама муассисаҳои ноҳияи Сино иштирокчиҳо буданд ва дар байни онҳо низ сазовари ҷои аввал гаштам. ва ниҳоят дар даври шаҳрӣ дар он ҷо 4 иштирокчӣ буд, яъне аз намояндагон аз 4 ноҳияи пойтахт, аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ, аз ноҳияи Шоҳ Мансур, Сино ва Фирдавсӣ. ва дар 2 рӯз мо аз 6 фанни таълимӣ корҳои тестӣ кор кардем, аз 2 фанни таълимӣ яъне математика ва физика корҳои хаттӣ навиштем, бо 2 забони хориҷӣ яъне забони русӣ ва забони англисӣ диктант навистем. ва баъдан дар 2-юм рӯз мо бояд выставка мекардем, яъне намоиш аз дастовардҳо ва баъдан худмуаррифӣ бо 3 забон, маҳорати ҳозирҷавобӣ, яъне мо бояд дар 1 дақиқа ба 10 савол ҷавоб мегардондем ва инчунин донишҳои назариявии мо санҷида шуданд, яъне шартҳои озмун ҳамино буданд. аз кадом рақибонатон шумо сахт ҳарос доштед? ман бо 2 то рақибам шинос будам, яъне мо як ҷурагӣ доштем ва ман медонистам ки яке аз онҳо дар ҳамин соҳаи барномасозӣ, яъне соҳае ки ман дар он фаъолият мекунам, дар он ҷо ҳам як дастовардҳои назаррас дошт ва ман фикр кардам ки он ҳам як дониши, онҳо албатта ҳамашон дониши баланд доштанд, дастовардҳои бисёр доштанд, вале ман то охира боварӣ доштам ки ҷои аввалро ба даст меорам. бо кадом маҳсули заҳмататон шумо тавонистед ки мақоми аввалро ба даст биёред? дар ҳамаи шартҳои озмун ман холҳои ман бисёртар буданд, яъне чи дар корҳои тестӣ, чи дар қисмати корҳои хаттӣ, чи дар қисмати диктантҳо, чи дар қисмати мисол худмуаррифӣ, холҳои ман аз онҳо зиёдтар буд. бале, саломат бошед. хуб, нагуфтед ки мақоми дуюм ва сеюмро ки ба даст овард? мақоми дуюмро намоянда аз ноҳияи Шоҳ Мансур, сеюм намоянда аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ва ҷои 4 намоянда аз ноҳияи Фирдавсӣ буд. бале, саломат бошед. яъне фикр мекунам ки воқеан ҳамин дастоварди шумо бисёр дастоварди хубам ҳаст ва ҳар хонанда мехоҳад ки масалан мақоми аввалро ба даст биёрад ё мақоми дуюм ва сеюмро ба даст биёрад. шумо бовар доштед ки мақоми аввалро мегиред ё не? бале, ман дар давоми 2 сол аст ки дар ин озмун иштирок мекунам, яъне соли гузашта иштирок кардам ва ҷои дуюмро ба даст овардам ва аз ҳамон вақт сар карда ба ин озмун тайёрӣ медиҳам, яъне бо устодон маводҳои иловагиро меомӯхтем, баъд аз дарсҳо мисол дарсҳои иловагӣ кор мекардем ва ин як сабаб, ҳамаи ин заҳматҳо натиҷааш ин шуд ки ман ҷои аввалро ба даст овардам. иштирок кардед ҳамчун як иштирокчӣ, мақоми аввалро ба даст овардед, чанд даврро пушти сар кардед дар ҳамин сабқат. умуман чӣ омӯхтед аз ҳамин сабқат? яъне ҳамин гуна озмунҳо ба шумо хонандагон, умуман ба дигар хонандагон чӣ медиҳад? аввалан ин озмунҳо бисёр як сабаби хуб мешаванд ки талабагон сатҳи дониши худро баланд бардоранд. зеро дар ин озмунҳо вақте ки мо иштирокчии ҳамин озмунҳо мешавем, мо бояд на танҳо барномаи таълимӣ, балки маводҳои иловагиро аз худ кунем. ва ин озмунҳо бисёр як мукофотпулии калон ҳам доранд, ки ин як ҳавасмандгардонии талабагон мешавад. масалан ҳамин озмун чӣ қадар маблағ дошт? озмуни хонандаи сол 6000 сомонӣ маблағпулӣ дошт. шумо ба даст овардед? бале. маблағе ки аз ин озмун ба даст овардед тақрибан 6000 сомон дар куҷо сарф кардед? соли оянда ман ба давлати хориҷӣ сафар медорам, яъне ба донишгоҳи давлати хориҷӣ дохил шудам ва барои ҳамон сарфа кардам. бале, саломат бошед. ман мехоҳам як андешаи дигарро илова бикунам. тамошобинони азиз, ташкили чунин озмунҳо хонандагонро водор мекунад ки аз корҳои беҳуда ба самти дониш ҳаракат бикунанд ва қадам ба қадам албатта муваффақ бишаванд ва ҳамин гуна дар оянда яке аз нафарони муваффақ шаванд. ва ман фикр мекунам ки албатта яке аз мақсадҳои асосии ҳамин озмун чунин аст, яъне ҷалби хонандагон ба дониш, ба забономӯзӣ, ба иштирок дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аст. ташаккур барои шумо. шумо дар як сабқати дигар иштирок намудед, сабқати байналмилалӣ ки дар шаҳри Душанбе доир гардид бо номи ISI Junior дар соли 2022 ва дар ин сабқат ҳам шумо мақоми якумро ба даст овардед. атрофи ҳамин олимпиада мехостем ҳарф бизанем. олимпиадаи байналмилалии ISI Junior ҳамасола байни 22 давлати ҷаҳон баргузор мегардад, яъне ин олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ мебошад. ва соли 2022 якумин маротиба ин озмун, яъне ин олимпиада дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. ин олимпиада аз чанд давр иборат буд.
یعنی همه المپیادهای اسفن تکنولوژی اطلاعاتی یک شرط دارند، یعنی حل مسئله‌های متماتیکی و منطقی با استفاده از زبان‌های برنامه‌سازی. در طول چند سال است که با زبان برنامه‌سازی پایتون در المپیادها اشتراک میکنم و المپیادها رو با این زبان برنامه‌سازی حل می‌نمایم. تو این زمان خودتون یگان برنامه اختراع کردید؟ من در طول 4 سال است که ساحه برنامه‌سازی رو مختص شدم و در این مدت چندین لایحه‌های خرد اختراع کردم برای سرقل دادن دانش خود. که به مانند من در طول 1 سال است که ساحه ذهن صنعی را از خود خوانده شدم و یک لایحه ساختم که نرخ خانه‌ها رو در دوشنبه معین می‌کند. یعنی شما معلومات درباره خانه میدید، یعنی مساحتی و در چند ماشین بودنش، مثال تعمیر کردگی است، تعمیر کردگی نیست، همه اینها رو به نظر گرفتن نرخ خانه رو معین می‌کند با استفاده ذهن صنعی. بله، سلامت باشید. خب از تجربه که به خود گرفتید از فن تکنولوژی اطلاعاتی چی بسیارتر دشوار است؟ در بعضی حالت‌ها می‌شوند که ما می‌توانیم یک مشکلی رو با چند راه حل کنیم و در بعضی حالت‌ها می‌شود که تنها یک راه حل مسئله هست و برای یافتن این راه ما بسیار زحمت میکشیم. من در یادم هست یک مشکلی داشتیم در ساختن یک لایحه. راه حل آن خیلی آسان بود ولی ما گفتیم مثال هر گونه متدهای گوناگون استفاده می‌بردیم، فریمورک‌های گوناگون رو استفاده می‌بردیم ولی در آخر فهمیدیم که راه حل همین مسئله آسان است. مثال با یک دو کلمه حل می‌شود این همین مشکلی. و فکر می‌کنم در یافتن راه درستی حل مسئله. سلامت باشید. چگونه که پیشتر ما قید کردیم شما غیر از آموختن فنی خب تکنولوژی اطلاعاتی همزمان به دیگر فن‌ها توجه دارید، از جمله زبان‌های خارجی چگونه که خودتون گفتید روسی و انگلیسی و همزمان با فن متماتیک نیز شوقی بی‌اندازه دارید و از این فن یعنی از فن متماتیک تماشاگران عزیز قهرمانی ما در المپیادای بین‌المللی IMC اشتراک نموده است و مقام سوم را به دست آورده است. یعنی معلوم است که بیشتر از فن تکنولوژی اطلاعاتی فعال است قهرمانی ما، اما نگاه نکرده به این از این فن نیز یعنی از فن متماتیک نیز در سبقت‌ها اشتراک کرده است. یعنی چگونه که بالاتر ذکر کردیم مقام سوم را به دست آورده و این بود در سال 2022. بله. اطراف اشتراکتون در این سبقت به تماشاگران معلومات میدادید و میگفتید که چگونه مشکلی بود و چی سبب شد که شما نتوانستید جای یکم یا دوم رو به دست آورید؟ آزمون بین‌المللی AMC یعنی Archimedes Math Competition همه سالات در جمهوری تاجیکستان نیز برگزار می‌گردد. این المپیادا را دولت گانکونگ می‌گذراند و این هم از چند دوره عبارت است، یعنی دوره ناحیوی، دوره شهری و دوره جمهوریوی و بعد از آن دوره بین‌المللی می‌شود. در دور آخرانی آن من صدور جای سوم گشتم. مثال‌ها از چندین قسمت‌های متماتیک، یعنی میتواند از الگبرا بیاد، میتواند از گئومتری بیاد، میتواند از تریگونومتری، مثلا از چندین قسمت‌های فن متماتیک بیاد سوال‌ها. بعضی آنها برای من دشوارتر و بعضی‌اش آسان‌تر میباشد و این سبب شد که از جای سوم را به دست آوردم. بله. و فکر می‌کنم که البته از اشتراک در دیگر سبقت‌ها از فن متماتیک شما دست نمی‌کشید، اشتراک می‌کنید این بعد. بله. سلامت باشید. تماشاگران عزیز، ما بعد از چند لحظه می‌گذاریم به قسمت سوال و جواب در المپیادهای دیگر با شبکه بهارستان می‌مانید. ادامه دارد برنامه افتخار. خسته نباشید تماشاگران عزیز. مهمانی برنامه نوبتی ما هستند عبدالرحیم سنگینوف، خواننده سال در سال 2023 و فکر میکنم که واقعا هم از چندین از سبقت‌های دیگر که حالا ما صحبت میکنیم معلومات جالب رو برایشون پیشنهاد خواهیم کرد. اطراف یک آزمون شهری دیگر عبدالرحیم حرف میزنیم و این آزمون شهری نام دارد تاج سر جمله هنرهاست علم، یعنی از روی نمونه برنامه سازی. و من میخواستم بفهمم که کدام برنامه را شما پیشنهاد کردید و جای چندم را به دست آوردید؟ تشکر زیاد. آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم اینچنین با دستگیری به واسطه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی برگزار می‌گردد. همه ساله آن اینچنین در عرفه روز پایتخت برگزار می‌گردد و در روز پایتخت جنبش می‌گردد. این آزمون از 7 نامیناسیون، یعنی نامیناسیون برنامه‌سازی، رابطه تکنیک، معماری، مدل سازی، سیاحت کشورشناسی، طبیعت شناسی و رادیو الکترونیک برگزار می‌گردد. و من در نامیناسیون برنامه‌سازی اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. با لایحه‌ای که من پیشنهاد کردم اینچنین با استفاده ذهن صنعی بود، با استفاده مدل‌های ذهن صنعی بود و آن یک لایحه بود که زبان
забони язык жестов, яъне забони ишораҳоро мефаҳмид. Яъне мо бояд ба камера вақте нишон медодем, он камера ҳамин забони ишораҳоро дида, онро анализ карда мефаҳмид ки мо чӣ гуфтанӣ дорем. лоиҳаи ман ҳамин буд. Чӣ гуна лоиҳаи шуморо қабул кардан ҳаят якамон? лоиҳае ки ҳозир ман ихтироъ карда истодам, ҳоло дар он танҳо се ишора ҳаст, яъне дар забони ҳамин забони ишораҳо 3500 та ҳаст ва ҳоло дар барномаи бошад танҳо 3 та, барои он ки барои ҳамаи онҳоро илова кардан. ишораи салом, раҳмат ва хай. Минбаъд чиро мехоҳед ки илова бикунед? ҳамаи он ишораҳоро мехоҳам илова кардан, вале барои илова кардани онҳо бисёр вақти калон дар кор аст. Маблағам лозим аст фикрам. Маблағ на он қадар лозим, барое ки мо метавонем ҳамон расмҳоро аз интернет гирем ва ба база данных партоем. зени сунӣ чӣ хеле кор мекунад? Он маълумотҳоро мегирад, яъне аз база данных маълумотҳоро мегирад, мо як код менависем ки он бояд чӣ кор кунад бо онҳо ва баъдан ба мо як результати, ба як натиҷаи дигар медиҳад. Ва мо метавонем аз интернет он расмҳоро гирифта ба база данных партоем, вале ҳама ин вақт мегирад. Аз сабаби ҳамин танҳо 3 та ишора доштам ва ба ҳайати ҳакамон он чиз хеле писанд омад, барои он ки дар ҷаҳони имрӯза ҳоло ин чиз нест. Барои ҳамин ин як хеле лоиҳаи фоидаовар буд. Ман бовар дорам ки албатта шумо муваффақ мешавед дар илова кардани дигар ишораҳо ба барномаи худ. Чандин забонҳоро медонед ва дар чандин сабқатҳои шуруъ кардед, мақомҳои назаррасро ба даст овардед. ҳастанд хонандагоне ки таваҷҷӯҳ надоранд ба хондан, яъне кадом як фан барои онҳо ҷолиб нест ва умуман намехонанд. шумо ҳамчун як хонандае ки таваҷҷӯҳ доред ба хондан, меомӯзед, ҳамеша аз пайи ҷустуҷӯ ҳастед, аз пайи иштирок дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуравиву байналмилалӣ ҳастед. ояндаи як нафаре ки мехонад, шумо ояндаи ҳамон нафара чӣ гуна мебинед? ва як нафаре ки масалан намехонад, таваҷҷӯҳ надорад, яъне чӣ гуна муқоиса мекунед ҳардуро? аввалан одаме ки мехонад, одаме ки таҳсил менамояд, сидқан таҳсил менамояд, он ҳама вақт ба мақсади худ мерасад. яъне ман соли гузашта мақсад доштам ки дар озмуни хонандаи сол ва дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунаррост илм сазовари ҷои аввал гардам ва бо муваффақият дар ҳамин сол дар ҳар ду ин озмунҳо сазовари ҷои якум гаштам ва ҳамаи ин озмун як мукофотпулии калон ҳам дошт. яъне чӣ ки дар бо қайд кардем, хонандаи сол 6000 сомонӣ дошт ва озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунаррост илм 15000 сомонӣ маблағ дошт. яъне ин як бисёр маблағи калон мебошад. 21000 сомон казае ки дар ҳамин озмунҳо ҷо гирад, ҳам қадар маблағ мегирад. яъне 21000 сомон маблағи мисол майда нест, ин маблағи хеле калон аст ва талабае ки дар он ҷо мегирад метавонад ин пулро барои худ сарфа намояд. мисол ин як ҳам ифтихори падару модар ва ҳам ифтихори худи талаба мебошад ки он аз ҳамин сину соли хурд аллакай бо дониши худ натиҷаи дониши худро гирифта истодааст. ин як намуди ҳавасмандкунӣ ҳам аст. бале, ин ҳама ин ғамхориҳои бевоситаи созгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мебошад ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳо ва чунин мукофотҳоро пешбинӣ намуданд ва мо бояд ҷавобан ба ин дастгириҳо бояд ҳамеша роҳҳои гуногуни таҳсилро омӯзем. мисол як маълумотҳои навро омӯзем, дар ин озмунҳо фаъолона иштирок намоем ва ҳамеша ба халқи худ хизмат намоем. ояндаи нафаре ки намехонад, албатта вақте ки дар замони ҳозира одаме ки дониш надорад, дар оянда хеле азоб мекашад, барои он ки дар ҳама касбу кор дониш аз ҳама муҳим аст. албатта одаме ки намехонад бисёр як азоб мекашад дар оянда ба фикри ман. бале, саломат бошед. ва воқеан ҳам фикр мекунам ки муҳити оила бисёр муҳим аст барои ҳар нафар. метавонед аз дастгирии падару модар бигӯед ки чӣ гуна дастгир мекунанд шуморо? аз даври кӯдакиам падару модарам ва инчунин бобо, бибим ва ҳамаи онҳо бисёр маро дастгирӣ мекарданд ба ҳама гуна машғулиятҳои гуногун, яъне машғулиятҳои варзишӣ ва илмӣ маро мебурданд ва ба ҳама гуна марказҳои иловагӣ мебурданд, илмомӯзӣ мебурданд ва ман дар он ҷо таҳсил мекардам. ва ин як сабаб шуд ки ман ба чунин қуллаҳо расидам, яъне бо дуои онҳо, бо дастгирии онҳо ба ин дастовардҳо ноил гардидам. яъне вақте ки шумо дар сабқатҳо иштирок мекунед, мақомро ба даст меоред, барои пешравиҳои шумо, умуман барои таҳрик додани шумо, барои рушд ёфтани шумо то ҳоле кӣ саҳм дорад? яъне заҳмати киро шумо мебинед? заҳмати ҳам оила, ҳам падару модар, мисол ҳам омӯзгорон ва агар заҳмати як кас ва аз як кас боло монад, ба фикрам хато мешавад, барои он ки ҳам саҳми ҳар яки онҳо муҳим мебошад
ҳамин дастовардҳо. бале, саломат бошед. Шумо аз фани технологияи иттилоотӣ дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуравӣ зиёд иштирок намудед. Биёед аз сабқатҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ҳарф мезанем. Аз ҳамин фан дар кадом сабқатҳои сатҳи ҷумҳуравӣ иштирок кардед ва чӣ гуна дастовардҳоро ба даст овардед шумо? Яке аз онҳо ин ғолибият дар даври ҷумҳуравии олимпиадаи фанӣ аз фани технологияи иттилоотӣ мебошад. Дар соли таҳсилии 2022-2023 ман ҷои сеюмро ба даст овардам дар сатҳи ҷумҳурӣ. ҳамзамон аз фани забони англисӣ шумо дар як сабқати сатҳи ҷумҳуравӣ иштирок кардед? Бале, ин як сол пеш буд, яъне дар синни нуҳумиам дар соли таҳсилии 2021-2022 дар даври ҷумҳуравии озмуни олимпиадаи фанӣ аз фани забони англисӣ ҷои сеюмро ба даст овардам. Бале, ва умуман сабқатҳое ки шумо иштирок намудед хеле зиёд аст. Ва аз озмунҳое ки шумо то ҳол иштирок накардед, ба монанди озмуни ҷумҳуравии фуруғи зубдонои китоб аст, озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат, дар кадоме аз ин сабқатҳо нияти иштирок карданро доред ва мехоҳед омодагӣ бубинед ва мақомро ба даст биёред? ҳамин сол мехоҳам дар озмуни илм фуруғи маърифат дар номинатсияи ихтироъкорӣ иштирок намоям, яъне ҳамон лоиҳае ки ман дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарост илм пешниҳод намудам, яъне лоиҳае ки забони ишораҳоро мефаҳмад, мехоҳам онро пешниҳод намоям ва дар ҳамин озмун иштирок намоям. барои нафароне ки барои хонандагоне ки мехоҳанд муваффақ шаванд, яъне ҳастанд баъзе аз хонандагоне ки хондан мехоҳанд, таваҷҷӯҳ доранд, аммо муваффақ намешаванд, яъне як роҳи дурустро пайдо намекунанд. шумо ки масалан муваффақ шудед, дар чандин сабқатҳо иштирок намудед, як роҳи осон аз худ намудани забонҳои гуногуне, ки як роҳи бисёр соддаву осоне ки мо метавонем яъне дигар фанҳоро, нозикиҳои дигар фанҳоро аз худ бикунем. метавонед як роҳи осонша барои дигар хонандагон тавсия бидиҳед, то ин ки дигар хонандагон низ тавонанд сатҳи дониши худро беҳтар намоянд ва дар сабқатҳо иштирок кунанд? албатта ки натиҷа бо меҳнати мисол як заҳмати вазбин ба даст меояд ва роҳи осон ман фикр мекунам, агар талаба худаш як хоҳиш дошта бошад, шавқу мисол хоҳиш дошта бошад, ҳама чиз барои он осон мешавад. ҳама чиз барои он осон мешавад ва он метавонад бе мамоният ба мақсади худ бирасад. бале, яъне ягон чизе нест ки масалан роҳи осон бошаду масалан зуд аз худ. ягон сири чӣ нест. яъне фақат таваҷҷӯҳ доштан дар кор, шавқу завқ доштан дар кор. бале, дуруст. саломат бошед, ташаккур барои шумо. ва шумо гуфтед ки аз дар шаҳри Хуҷанд будед ва баъдтар ба шаҳри Душанбе омадед. биёед атрофи ҳамин ҳарф занем. чанд сол шумо дар шаҳри Хуҷанд будед ва дар кадом муассиса таҳсил мекардед ва чӣ гуна шумо ба шаҳри Душанбе омадед? ман дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудам ва аввалин маротиба ба мактаби хусусии Ирфон рафтам ва таълими ибтидоиам, яъне то сими чорам дар онҷо таҳсил намудам ва баъдан ба литсеи физика математикӣ рақами яки ба номи Муҳаммад Осими шаҳри Хуҷанд як соли дигар таҳсил намудам ва баъдан ба шаҳри Душанбе бо ҳамроҳи оила мо ба шаҳри Душанбе омадем. ба кадом касб, ба кадом пеша шумо таваҷҷӯҳи зиёд доред? дар оянда ман мехоҳам барномасоз шавам, яъне барномасози соҳаи зеҳни сунъӣ. мехоҳам ҳамин соҳаро дар Тоҷикистон рушд диҳам. Тоҷикистон ҳоло якумин давлате мебошад ки дар миқёси Осиёи Марказӣ стратегияи рушди зеҳни сунъиро қабул кардааст ва ҳамин соҳа танҳо дар Тоҷикистон рушд карда истодааст бо як суръати тез. ва ман мехоҳам дар донишгоҳҳои хориҷа таҳсил намуда баъдан омада ҳамин соҳаро дар ҷумҳурии Тоҷикистон пеш барам. бале. саломат шумо, барои шумо муваффақият тамоно дорем ва эътимод дорем ки албатта ба нияту мақсадҳое ки шумо мехоҳед дар оянда амалӣ кунед мерасед ва бозам аз заҳмату талошу аз таваҷҷӯҳи шумо нисбат ба фани технологияи иттилоотӣ ман фикр мекунам ки омӯхтани бештар ва таваҷҷӯҳи бештар ба ин фан яъне метавонад шуморо муваффақ бикунад дар самти интихоб намудаатон. саломат бошед тамошобинони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза суҳбатро идома медиҳем атрофи дигар сабқатҳо. умеддорам ки идомаи барномаи мо низ ҷолиб аст. бо шабакаи Баҳорисон бимонед. идома дорад барномаи ифтихор. тамошобинони азиз, хаста набошед ва дурас мешавем. қаҳрамони барномаи навбатии мо ҳастанд хонандаи сол дар соли 2023 Абдураҳим Сангинов. бори дигар хуш омадед ба телевизиони Баҳорисон.
و البته چند موفقیت شما هست که نگفتم موند و میخوایم اطراف اون صحبت بکنیم. شما 2 سال پای هم گیرنده استیپندیای پرزنتی هستید. و میخواستم اطراف این صحبت بکنیم و نه هر خواننده میتواند که گیرنده استیپندیای پرزنتی یا اینکه گیرنده استیپندیای رئیس شهر باشد، زیرا البته امتحانی مخصوص است تا اینکه شما با سوالها پاسخ بدید، مثلا مسئله ها را شاید در اونجا شما کار میکنید و راه حل اون پیدا میکنید و بعداً طبق خلاصه حیات یکم شما گیرنده استیپندیای رئیس شهر یا استیپندیای پرزنتی میگردید. چگونه شما گیرنده استیپندیای پرزنتی شدید؟ من در طول 2 سال هست که گیرنده استیپندیای پرزنتی میباشم و خیلی که میدونیم استیپندیای پرزنتی از چندین شرط نیز عبارت است. یعنی ما از 10 فنی تعلیمی تست میسپاریم و بعدا از فن‌های زبان تاجیکی و زبان روسی دیکتانت و اسه می‌نویسیم و از فن متماتیکا و فیزیک کار خطی کار میکنیم. در این آزمون خیلی زیاد رو به دست آورده. مثال سزاواری نامی همون گیرنده استیپندیای پرزنتی کشتم. میخوام بفهمم که زبان‌های روسی و انگلیسی رو چگونه از خود کردید؟ از کودکی من در مکتب‌های خصوصی و گیمنازی‌ها با زبان روسی تحصیل نمودم و زبان تاجیکی را هم چون زبان مادری است این رو ما باید دانیم، این وظیفه هر یک شهروند میباشد. آن را هم از خانه میدانم. زبان روسی را در مکتب‌ها تحصیل کردم و زبان انگلیسی را باشد با راه‌های گوناگون، مثل درس‌های علاوگی و در مدت تیاری به المپیادهای جمهوریوی دانش خود را سرخال دادم. با کدام راه و واسطه ما میتوانیم همین زبان‌ها رو زود از خود بکنیم؟ مثلا بعضی از نفرانی هستند که یعنی طریق صحبت، طریق معاشرت زود از خود میکنند. بعضی از نفرانی هستند که طریق فیلم ها، یعنی فیلم های گوناگونی که درس های ویدیویی که تماشا میکنن زود از خود میکنن. بعضی از نفرانی هستند که از همون مؤسسه‌ای که تحصیل میکنن یعنی زود از خود میکنن. یعنی شما کدام از این راه‌ها رو استفاده کردید که زود همین زبان ها رو توانستید که از بر کنید؟ راه‌های گوناگونی آموختن این زبان ها هست. یعنی از مکتب با راه معاشرت با مثال اگر زبان انگلیسی باشد با یگان آدمی که زبان انگلیسی رو خوب میداند، مثال با تماشای فیلم ها و فیلم ها با همان زبان ها، یعنی با زبان روسی و یا انگلیسی و راه های گوناگون خواندن کتاب ها با همین زبان ها و دیگر راه ها می باشد. کدام آزمون های سطحی جمهوری و بین المللی هست که شما حالا آمادگی داشته اید و باید در اون آزمون ها اشتراک کنید؟ چون که قید کردیم آزمون علم فروغی معرفت می باشد و از سبقت های سطحی بین المللی چی؟ سبقت های سطحی بین المللی انا آزمون ژائوتیکوف یعنی ایژو اینترنشنال ژائوتیکوف المپیاد همه ساله برگزار می‌گردد. المپیاد بین المللی ژائوتیکوف در جمهوری قزاقستان برگزار می‌گردد و می‌خواهم در همان آزمون اشتراک کرده سزاواری جای کردم. تشکر برای شما عبدالرحیم. من باور دارم که البته من بعد با زحمت و تلاشی که شما دارید پیوسته می‌آموزید، یعنی در آینده می‌توانید بازم بیشتر موفق شوید و با دست آوردن موفقیت‌های بیشتر امکان است که یکی از قهرمان‌های دیگری برنامه افتخار شما در آینده باشید و البته ما شما رو حتما در برنامه‌های آینده ماه‌های نزدیک باز دعوت می‌کنیم و اطراف دیگر دستاوردهای شما حرف می‌زنیم. تشکر. بیاید با همسالانتون و دیگر خوانندگانی که این لحظه ما شما رو طریق شبکه بهارستان تماشا نموده ایستادن با سه زبان توصیه بدهید که اونها چیکار بکنن موفق شوند و چیکار بکنن در سبقت‌های اشتراک بکنن مقام‌های نظررس رو به دست بیارن. ما باید کوشش نماییم که دانش خود را سرخال دهیم. همیشه راه درست رو انتخاب کرده و خلق و وطن خود خدمت نماییم. اگر هر یک انسان همین مقصد را به پیش خود ماند به همه قله‌ها میرسد، یعنی همه мақсадهای خود را عملی میگرداند. Каждый человек должен выбрать себе сферу, в которой он хочет развиваться в будущем. То есть, если он выбрал себе профессию, то он должен выбрать сферу, в которой он будет продолжать обучаться. И если человек действительно хочет, действительно любит свою будущую профессию, то он обязательно станет успешным в своей сфере, то есть в предмете, который он выбрал. И обязательно достигнет всех успехов и достигнет всех своих целей. I think if we want to succeed in any sphere, we need to like this sphere. Like if I like the IT, the world of programming, I need to study math and computer science. And if I don't like this sphere and I will be studying math and computer science, I will not succeed in any competition. But if I like what I do, like my job, if I like programming, I will succeed in any competition, in any hackathon or in any contest. سلامت باشید. تشکر برای شما. در تحصیلتون برور آرزومندم. تشکر برای دعوت ما رو پذیرفتن. با برنامه افتخار تشریف آوردنتون و ما از شما سپاسگزاریم. تشکر زیاد.
умед дорем дар тоҷикистони азизи мо чунин хонандагони фаъол донишманд онҳое ки дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуданд хеле зиёданд ва агар чунин аст пас мо мунтазири шумо ҳастем. суроғаи мо шаҳри душанбе, кӯчаи шероз, 31, телевизиони Баҳористон. ин буд шумораи навбатии ифтихор. то барномаи баъдӣ тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.